Hamburg kumele lesihambile sibheke emsebenzini eMadagascar naseJapan besangene emsebenzi imafi yesports nemhlaba njengoba sicale eMadagascar sihambe kahle kakhulu eMadagascar nabe songena umhlangano weSADC khona unala ukuthi njengoba vele iSADC ngalethi khathi ibe ne-summit la khona ibukade indzaba yelive ibukade indaba emhlaba ihlalisane ibukisane ukuthi ngingasebenza kanjani umsebenzi uhambe kahle kakhulu uhulumende usemukele kahle waseMadagascar kusukela president nahulumende wonke nesizwe sonke basiphatha kahle kwaba kuhle sibongile kakhulu nemsebenzi wokusadaki uhambe kahle kakhulu ngileke eMadagascar sasesendleleni eJapan nakhona sifike sangenela umsebenzi ohambelana ne-Ticket i-Ticket ngila eJapan khona ibuke ukuthi ayakhe i-partnership ne-Africa ibambisane ne-Afrika ishiyela neligwayi ikakhulu ngoba iJapan kutemnotho ingilamanye amave lahamba embili lasandondlobele ku-technology ku-infrastructure kutelimo noma uya kuyiphi isector iJapan iyabonala ukuthi iyalida impela ayethe wena ophakathi libito lami ngithobe Jani ngwaMagagula silosikhulu ngisuka enhlanganweni kuthiwa Babukisi Foundation lwandle olukhulu nami ngithanza kuyidumisela inkosi yemhlabathi ukuthi awu mvele ngani uyiphe kuhlakanipha ukuthi livele eMaswati libambile ngemhambo namasiko ngiyabuta lapha silosikhulu ukuthi ngobana iJapan labevakashele khona ingonyama yemhlaba livele tebuchwephesha netechnology siyalathi silisembili futhi lesikubona ukuthi lilive lelibambe nemihambo namasiko lesikubona ukuthi nala ekhaya kukhona ngifuna kubuta silwesikhulu ukuthi engabe thine kukhona la singafunza khona yini singeMaswati kustebuchwephesha sithi hlanganise ncamashi netemasiko ikakhulu kade ngoba abantu abaningi sabahlala etingcingweni lwandle olukhulu la kubo social media kuze kusubatfolela labasha batholakala khona nathi nje sibabukisi singene ku social media eminyakeni ophelile samangala silwesikhulu lo ngikhuluma nawe abantu la sibabukela lipage lethu kusukela ngcwala last year betha ku 17 million naseminyakeni ophelile bantwana besikole abaphasa iSwati ngenxa yemsebenzi obafana bakho bababukisi foundation labangene ku social media silwesikhulu ndunankulu ukhiphe statement official lomnyaka ophelile washo ukuthi babukisi balibambisile live kangaka ukuthi lomnyaka ophelile sive sifungo seSwati sibe number 1 ngitsangive ngonyama nemhlaba ukuthi engabe singasitaka kanjani tebuchwephesha ngivana ukuthi kunetimbasha letikhona letiphumelele eJapan silesikhulu ukuthi ngabe singabambiseka kanjani sibafana bakho sivusa umdlongo sisebenzela live lakho bayethu wona ophakathi iJapan ukuthi ibambe kumasiko ibambe development uhambo abakawulahla nawufika nje eJapan uhambo ngamasiko babeke embili kakhulu ukuthi bathi gabha ngabo uhlelo olujabulisako eParliament njalo bese bayilungisa ne-development ngoba kulamalanga vele umhlaba ngaphandle kwe-development ukuthi ungaba ngabe sisithi akuba kahle konke sekubhesha ukuthi i-development ibe khona njengoba nje kunomsebenzi weCabotica iJapan isiyakha i-partnership ne-Africa isho ukuthi ivule tandla onke ama-sectors ngaba kulela isector kulomndeni iJapan ithi ivulile tandla ngoba ukuthi kuhlala kahle phansi nalawo ma-relevant structures ukuthi ngabe sipresenta i-page ukuthi sinana i-project mina sifisa ukuthi iJapan isibambise uhlalo kahle phansi kwa-project ngoba kunale gatsha langakhona i-Ticket ke organization because now any application
lihambelana ne-development ufake kiyo babuke-ke lesicelo ukuthi bangasisapota kanjani. Lokusho nje ukuthi-ke umuntu lo uvunjiwe umuntu ungalolithuba ukuthi nje upackage kahle then kulama structures eJapan present against bese-ke batawusponda eJapan. Ayethe wanaphakathi Mabukisi Foundation, lwadi nebuve ingcebo.